Francis was a great friend of mine. Musani olibata musani bwenkoro ekiagera kana renge na inche na rengo mone bwa bali mu Kenya yonsi engima over 20 years ago. Omongwano oyo gano ali komenya Nairobi twale komenya ali go chonkwanya onye ndiyale ngimoya nanga nabate ngami dokitwa koletenere. He was a great friend of mine. Ekera onko ligichikura na ajite komorora Beatrice no olega iga na ligichikura 2007 twalenge nche mugako Richard na Jimmy Angwenyi na mwebere sana ga gesoni na nyo chikura nyinga na mbete ko boyo ndi Richard obna nini nuna na go telio mine abantu bankonyeta abange babo James yuri go kuona ga bankonyeta sana naro muronde bwotago ga nero chanya kundi ga kiera my grandmother no arwite ga gesoni ya kieko era korege nanyo chikura chinyinge ga igoga iga oyo no musani one nare ko batincha atol nare tengora ya ane ko batevinga no muntu muyo sirire bali amanyete Francis. He was very, very, very soft spoken. Arego kuana ngora no muntu tayo ga no muntu amwe korate na tevenga Francis na muramete. Kia Francis was a very soft man. Arego kuana ngora na ndo muntu muororo na ndo muntu mungai. So tigamba epole wantu ba minto ba bugekaga iga na gesoni na all this area. Mbaye pole yana na nemba tebinge ne sabali eto na mwanya bantu na totakanga kina tolera guchakera bono paka ankyo ubikatwenzi kuna toika kansega ukatoka ende sabali eyo. So eso yo totanga neire otora abe mone family tobaye pole ento batebinga oyo iganya sao muira sauli alengo muntu muyana no mane gwanya sa no muntu muyolenge. It's our to minto our Moregaiga, and I've seen very many teachers. This was a good man. So come together and help the family. Our to minto be kanisa yeto ya Catholic. Amomro Charles. Wajite sindo kolera wataevange skuru yega utaya rutaro setiege tieke nga ngotigungo kubwa bale chikura timanya bale bakora bagakubwa nande chikura ukarosi yege ngako akibesa ukarosi gosege tiege nari genaro timon ukarosi yege tieke yoro tibona abantu bayikaranze urai na uburigo usabona tata urai na uburigo. So abantu baminto twakolega asi twabamo gabo songo Beatrice mugako onkolengera lingo cyane lakini yogocha omotebinga yozmi acyandigerie kwene mboli yandetere cyana ngatabete mu cyumbe ngano mweto 2007 yonyenta atende chikora to corona Jimmy korogoro akaita gatinga yari ode kunyara renge chikuru tali gocha kunyara chikuru motebia cyaligia kamboli gandetere unyura nerenga mwandu kiba mukonyete through the back door. Awagetutu abaminto chinga kichine chinko going forward nabagusi in general. But you want to eterere saulinde gabo gitutu tato bakwanira jeno yo minonde abagetutu nkyanya bomu na inde urale amangana mabagetutu je bonta to basomera nyama ya chire lino gusonta nayo munyabiasara ga kama ate ga nyama ya chira hali igere nga tochamo indu toragwata niyo mugusi igwenje sai kapaka nonye paka nonye sai paka nonye nyamira kyano nabagetutu mbale nyamira oyare ngenga tochamo tubwata nyabagusi ba minto bonsi sibaika eliyegere engaki 2027 munego ikakwanya ngabagusi otoleamo anto gukwana buno muntu oyomo eliyegere none so kuikaransa none mese ina liyo muntu ora ikaransa mese nando kwa masikani gusona. Going forward kimuranche abantu abamo n'abagusi tigatobeyamo na ntukuwa negentekemo ese kanisa yetu ya Catholic
na romu father tarata lakini ngolengera lincherali. This church has helped us very much. Ne robu na gaiga muso cy'abantu abange basomire gaiga kuruwa umunya ku Dr. Nyonka bweko monyene paka abantu bonse paka Richard na kero umuntu ne kanise yatokonyira. Not only in the church but also in the schools and in health services. Chenko basaba mugenderere go tokonya na ende monte baliye mu bishop wo minto kera bo yensaro goraiga gesoni momotebi no tware ngana ntu amubuli ngagenderere gokora the developments bagenderete gokora. Otherwise abantu ba minto nchene ngora yana na leta yonko batebi pole na ende pole. Oiso yo minta agenda Yesu Francis yo minta agende na Nyasaye n'abantu baye bunambaligiriti mbuyaba kineti mwabeira abanene. I just wish you the best. Gotigande kiri bucyana kiri buyikomi gaiga n'aba murabali bobo ina na baromba tigere kiri buyisato sonda atake representative ya murabo bobo ina bacyamba 3000 na 10,000 in mirere Timothy James na yendae. I'll give you the 10,000. Otherwise, Paul is an abantu wa minto and be blessed.